Bonjour mechele. Me ko imbe dino ale bi kwe ndo gbenu. Me ko ni me bo se Fongbe. Bo mi no do Fongbe yo. Ndo gbenu me. Ene nou wi walo mi ton de yeno yolo. Prédication enfant. Akpa kwe ni yo de muni tame. Bo de ton ndo. Me ko imbe dino a fon nou le. De ma o se yovo bele ya. Mi menele meni yi. Ma ho se. Bo mon je ma ho me. Don mono. Nwe domi bonze de. Mweni yon tombo ze kreye. Mweni yon. Iwe ndo. Mono. Meche bedino ale de se Fongbe le yo. Ho ma oton. Ye men supo de le debo. Ye mon donu ho ma oton gantia. Ye mon donu siso ho ma oton ton. Eke yon mbo. E blong de nou mi bande yo. Do de nye mon donu ho ma oton bon. Do de ma o blo ba nye yason men. Bon si yovo pe yo. Nte ou ma siku. Ma hwe ni yon bon peche men. Ndo men man yi. Ma o se le a eni yi ma o se. Bon men kale yi ma o se bole lo walo. A godji yo. Eni mon temon boje walo. Dakbeji lo jijoji. E wunde. Nou wi walo eni yon. Deno yon do prédication enfant. Mi lo Facebook ji. Do nou kon lo po ji. Prédication enfant. Mi le lo YouTube ji. Prédication enfant. Ene mitno. Pede wadi yon. Mle bifi yo. Internet di wedi. Bon. Ema yon Facebook. Eno yon WhatsApp. Ema yon WhatsApp. Eno yon TikTok. Eno yon YouTube. E wo. Mino. Bon. Ye ken yon men. Ba pakwe yon di yo. Mina la wenda gbe ma oton. Bona time ho ma oton. Lo Fongbe men. Nou wi wa. Lo eni yon le so. Ele lo. Plateforme le vole di lo français gbe men. Bon. Misi kudo. Bweni yon men. Men man levo se Fongbe le so. Abolo to men le so. Do men bifuye se Fongbe le to men. Men le se français gbe. Bon nou wi wa. Bon. Akpakwe yon le so. Yesi la vie de Dieu. La vie de Dieu est le Facebook ji. Bokale lo WhatsApp ji. Mi do numo mi ton lo WhatsApp ji. E kale lo YouTube ji. Bo lo TikTok ji. Bweni yon men mi si le si ho ma oton. Ou mi non do. Lo Fongbe men le so. E lo fine. Bon mi ti meton. Mi nan ti meton lo français gbe men. On do ma ho. Mele ni mon glen gang men. Ma o kanan go alo nou mi. E na chen nou mi. Me chile mi. E izan li.